Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa yang budiman. Saat ini kita akan mendengarkan bersama surat Al-Mujadilah ayat 11 yang akan disampaikan langsung oleh adinda kita Husnul. Mari kita mendengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.